Bro, matching thongs. Bro, these are jandals. This is a thong. I know. Matching thongs. Kaore te Māori e mau hūkiro whare, nā te mea ko tūmatauenga te atu o te pakanga kei waho, ko rongo mā tāne te atu o te rongomau kei rō whare. Kaore rau e hanumi. And it's just paru. Oh, how are you going anyway, bro? I haven't seen you in ages, eh? You still doing the TikTok stuff? I've got a funny story for you. Save this one. Kaore te Māori e noho ki te tepu. Nā te mea he tapu te tinana, ā he noa ngā kai. Kaore e rā mea e rua e hanumi. Arā te hohonutanga o te whakamārama, but basically, you don't put your ass where you eat. It's just paru. Kaore te Māori e mau pōtae ki rō whare. Hei tāku I mua rā, kaore e noho tahi te tapu me te noa. Nō reira ko ngā mea katoa ka pā ki tō tinana, ka mātua rā ko tō māhuna, he tapu. Kaore e hanumi ki te kai. Me te aha e hara te makawe I te kina ki pai mo te keke. It's just paru. Alright, bro. Time for some kai. I've found myself in a bit of a tikanga pickle here, because there's also a tikanga that states, kaua e whakahāwea kai. You eat what you're given. Oh well, at least we have one thing in common.